akosiboche etimi ketekele apose obedi president ya oko cabinet ade se bone panie asoko na Bawumia jimi Bawumia wa jimi we Bawumia kwasiampani we Bawumia yadene yahwe enye Bawumia omo brother Bawumia kwasia mu kwasia donko Bawumia we kura mu buno Bawumia kura mu ze mu odo de mano Bawumia kura mu ze mu woni die de mano kuromfo a wono emmoa ne nipa na enum so woni kurom aka na sika ye dia mano sa onkonko bia dam ema ne kuromfo nya nsuo nom wa wia ba be sikani Bawumia we kura mu ze mu buno na nkwasiafo wa be dina wa ka kire se Kennedy Agyapong no mu be dina tema wia kwa na chow mu ya nkwasiafo papa na nidie na ne adima Kennedy Agyapong eno tini ye din no ana kasa bi amanfo ne ye kae se yenya Bawumia entini ye din no na obia ni wa sabi o ya woni so medi atemo obia ni wa onim nyansa sin obia ni wa obisika egunu botom na nidie na amanfo ma Kennedy Agyapong no ye betinta su kokon so atre Bawumia because ye nim se Bawumia nimu nyansa Bawumia onimu nyansa se Kennedy Agyapong Bawumia mo bra papa ense Kennedy Agyapong Bawumia di ensita o Ghana mamu ense Kennedy Agyapong etiza mutumi nya kukudro eti Kennedy Agyapong atamwa yanso no we will be emboldened Bawumia so yebeti natam Bawumia baka na ni enim no oba NPP ni enim no Kennedy Agyapong na mon fare nyawe no afedi all of a sudden dia na Kennedy Agyapong bi to atramo afedi o ye nipa Kennedy Agyapong property emua dabai ana mu ye property dabai Kennedy Agyapong we presidential material some so ye presidential material afedi Kennedy Agyapong o wade animu nyansa wade kabia mo ebe yama mo amra akwasiboche ani koka kwasia we koka jimi koka omo brother koka we me kwa metia koka koka jira odi Kennedy Agyapong atam no na momo e mante afkana na pa awia mante ahomate to biane makokadi koka we e 50 cedi e wa manfo odi Kennedy Agyapong awia ye akosra Dr. Bawumia no mante fidi koka anopa awia ahomate anaduksio koka metme fidi koka kabishe ne menu nyam koka kwade mante fia pokuya very diabolic phobia afia pokuya ana apostle ajekum kan no emso sha entino eno wo kekan phobia ohun wi aseda me ware na yeye onso phobia enyo obi ana e ware no obi o wa ubegnya japade nyina abekọ akọware no no onfa nhira ma wabrabo eno obi ana adwen enura kire sa no phobia wuja ne wiase ajapade nyina kotobe kuma what you say political suicide na o kana ase ne say political suicide na Kennedy Agyapong joining the base adiba breno no ene de hen politics is about numbers anya lanchira mantin a ofiri mu a okope ne numbers no what is your phobia anya sanete Ghana maburu na yeto aba no Ghana maburu na ye decide who to become president in Ghana no yen ye say ye boaboa ye ho ano yen ye say ye tu agina na ya boaboa ye ho ano na ya to obi obeba bedi anim ni ya de Ghana tumi na hyenensa enokra tinipa say na to abama John Dramani Mahama obe president na 6.7 enti ye gada nipa 7 million 8 million solid na Kennedy Agyapong jai NPP ebe dibre the base anymore obe president and onye president obe president
The political suicide are now all kind of. There. Politics is about interest. Phobia. Kojo upon Kroma Bejina TV so catchere Obia Mansama Etias say Obia or what politics Mubiano is about the person's interest. No video no ha. And then no more how. Adana how omuntia and nay almost omunya kuponi Kennedy Agyapong. The dream woman says, and phobia, Apostle Agyapong Kasembi. Kennedy Agyapong was so almost what shadow the phobia. Well, also NPP for watching. Too much. Was so almost what phobia penny for any munyan sound. Almost the year or 9 year now fire. And I was Nick Kennedy Agyapong. What now Kyei Mensa so? What now consons what to do? I may be a code do Kyei Mensa phobia. NPP for a new aya. I didn't know how. I didn't know how phobia. NPP for no amu ye dear manipa. Omunim de waye biabua NPP da. No. Nay. I said the Kennedy Agyapong a hero. Less than 3 months, less than 4 months. Early this year, January. Now you have vilified Kennedy Agyapong. Kennedy Agyapong now was the Bawumia to the payroll so 2008. No, sister Sika Koma offense Nana Akufo Addo Edi between Bawumia because Bawumia say wajai Bank of Ghana abedi NPP fuechi. Sa Kennedy Agyapong ya nyina ye. Sa papa no ya hu papa na oye. Kennedy Agyapong na ono ankasa to ni bottom. Akofa offense a filing fee man Nana Akufo Addo 2012 2016 no sa papa no ya nyina ye. Kennedy Agyapong na otil ni bottom Emma Professor Dubois $300,000 1992 to support the campaign no. Sa Kennedy Agyapong no ye yina ye enye ye. Gabby. Utia nkola ka. Ubon nkola pa. Ugada nkola si ye ni papa na tem na ye hu nanimu ase. Manhwe ne ira owa no. Manhwe abusia o frim. Manhwe madodo a owo. Manhwe animguase a de bebre na busia. Manhwe opepa ani a ofama no owoma NPP party. Manhwe odo ana ode ne ho asiwa ma NPP party. Edi natem egu nanimu ase e cancel FIFA no ho. Okaka almost say internal affairs and wranglings. For the 1992 and panifu akwa abatwonye abatadubo Dr. Sani Sebi J.A. Kufo Safwadu J.A. Addison Tom Kwame Kodua ani Peter ala ajete Kodua uti obi di obi atem Dabi aje kremo na be wura pa uti say obi supporters edi ba kwatem wo de fa lanchamatini Akufo Addo de no kura lanchamatini Akufo Addo na ne ayade phobia me see 2007 ana Jona Jekum Kufo efri abaimu NPP for no bia person obe lead NPP party nipa 17 nipa 18 ana be phobia obi atem Dabi what is obi supporters kasati abako Dabi
Nane ayadai. Ayadai. A bibia beti bayra humam. Ama fasi amu akesye. Ayadai. Ayadai. A enkwanya dwo. Ama no funu bia sabinom. Mesi ya beti ntesu kwa achire wo mufobia. Ya be mo hu se. Sa obakwasia. Sabi o jimi fo kura kana no tumu aye bunu nyansani. Enti o mo ka o mo anu ntum. Na nyane ana o mo beka bibi amana se Kennedy Agyapong na dwen. Kana wo be me nwanwa papa. Tasi Koduante wanteda General Secretary. Ono abonye di na tem katia ne se disciplinary committee eye kangaroo court no otchere. Ya forwarding video no man tie bi. Abonye di na tem so ya childish no. Ano de otchere. Abonye eka che Kennedy Agyapong say. Ono ane na chitafo nyina aboa no odawura no ni nyansa asen no no eno de wante eno de just kodua say wante internal elections and so obi atumi di obi atem. Wow, you see monkeys play by sizes. Papa ya ofri swami Kyei Mensa Bonsu. Akotena TV so me bisa na say enti nkola edi Kennedy Agyapong aten monte ono si Kyei Mensa Bonsu si nkola bi Kennedy Agyapong bloggers adi ono Kyei Mensa Bonsu atem enti edi Kennedy Agyapong atem a enya hwe Kyei Mensa Bonsu na wa fani Kennedy Agyapong mo Kyei Mensa Bonsu nipa 5 nipa 4 na ejina ye. Vying for some presidential primary position. Sabi, tenacity, to me to cover your friends a paper. And now forms, understand the and Kwankwe. Now we do attempt to the Dickon and doing Agyapong Atama and Yahe. Not to me, Jinawa can some way now. Oh, Quatra TV, so I catch the one Kennedy Agyapong say, why you fancy talker? I lose talk. And nay. Must Kennedy Agyapong the Winyam. Sammy Oku, Abenya Quatra TV so can some phone, Sammy Oku. I know more phobia. I got an central for. Nadabia Meka, I come. Obia wa yan centroni wa Ghana bia phobia with no apology. I come na den one or the wura ho. Anya adwuma open no. Utama ubekere the pon fie tete ne boy. I saw you. Phobia me say anya adwuma open no. I don't know mo misanya nsasam. Tama I saw you. Ye make semeni ya gani. Ubekere the pon fie be sresre Sammy Oku. Who Fred Kennedy Agyapong commander. Now what now, Wama? Now, Sammy, girlfriend, I did not come. I'm a jere. Put to me now. I'm Uncle Eddie Kennedy Agyapong. Why we have a cafe? A Bawumia and a winner, yeah. The Kennedy Agyapong supported Baba support. Now Bawumia near dinner tem. Bawumia near cancel few fan. Bawumia any tutu is Rania Basasaya and Kamo. Now Mudi Bawumia Chino. Kamu baba support Kennedy Agyapong. Kwame Talebe kotra wu to me station. Eka se Kennedy Agyapong. Ne sina wo sin da de robetu turu nyina gu fom. Osi wo ye bayfo. Osi wo ye nibrefo. Osi wo ye wudini. Osi wo ye kromfo. Hwe. Sa samwe nyina bo we ya ka che Kennedy. Ena mu amune na TV so. Sammy Oku. Any event Nanabi, Unquasiafu, Mutisei, one to some now, boy, and Quatna, put to me radio, so I can't find Agyapong. What bottom so be on like I say, and I want it. What bottom Nanabi? Once it, not a banner moves or your NPP, and now Bronya Kroya Musumano,
ana modern sem say na no say omra no mekantre Ghana for say Kennedy wo ina Japan and the supporters and ma NPP lose you to omo free Mr. Gosh na bi ai kwa mi tell me di Kennedy Agyapong atem Kumasi omo wie no mo sare ba omo sa so an ba nkran na bibia omo ko bia no atemidie yenya NDC ni ba o a oba NPP ai fe no obaba ai Francis Esiam was it Kennedy Agyapong is not important person for NPP. Also discussing Kennedy Agyapong. Not TV so catch we are seeing say Kennedy Agyapong sit away ain't got him money. Kennedy Agyapong fee who Kremo Zakaria. Gas Kennedy Agyapong. So almost what Papa na so almost what chadodo. And now Kremo Zakaria. Kennedy Agyapong. See adia onata nya ya ye na dia obajimo. Ya kama na to. Ya kan. Ama watie. Se nidie anu odo ne de ma o. Ebuo papa bi ene awoma o. Na me say ye de what wo say ye de be serve. Na sa wo so wo mpe. Na wo be di san krofo. Me say bia na wo kura de. Nyankopon aboa o. Nana Tsunami, the base. Yeah, Bibia or NPP party more. But you see your draw. MPP. You see your draw. You see your draw. Yes. That's a way to meet now. I'm a ne. I'm to me, but now cancer and papa one. Sabi. Who cry your boosang? Who your boosang? Pasiafoma. Na akosiboche akwafutse akosiboche etimi keteke ya pose obedi president ya oko cabinet ade se bone panie asoko na Bawumia Jimmy Bawumia wa Jimmy wey Bawumia kwasiampani wey Bawumia yadene yakwa enyeye Bawumia omo brother Bawumia kwasia donko Bawumia wey kura mubuno Bawumia kura muzemu odo de mano Bawumia kura muzemu woni die de mano kromfo a wono emua ne nipa na enum so woni krom a Ghana sika ye dia mano sa onkoko bia dam ema ne kromfo nya nsuo nom wa wia ba be sikani Bawumia we kura muzemu bu no na nkwasiafo wa be dina wa ka kire se Kennedy Agyapong no mu be dina tema wia kwa na chow mu ya nkwasiafo papa na nidie na ne yedi ma Kennedy Agyapong ero tini ye di no ana kasa bi amanfo ne ye kae se yenya Bawumia entini ye di no na obia ni wa sabi o ya woni so medi atemo obia ni wa onim nyansa sin obia obia ni wa obisika egu ni botom na nidie na amanfo ma Kennedy Agyapong no ye betinta su kokon so atre Bawumia because ye nim so Bawumia nimu nyansa Bawumia onimu nyansa se Kennedy Agyapong Bawumia mo bra papa ense Kennedy Agyapong Bawumia di ensita o Ghana mamu ense Kennedy Agyapong eti za mutu nya kukudro eti Kennedy Agyapong atamwa yeso no we will be emboldened Bawumia si ebeti natam Bawumia Bawumia bakana ni enim no oba NPP ni enim no Kennedy Agyapong na mo fare nya hwe no afedi all of a sudden dia na Kennedy Agyapong bi to atramo afedi o ye nipa Kennedy Agyapong property emua dabai ana mu ye property dabai Kennedy Agyapong we presidential material some so presidential material afedi Kennedy Agyapong o wade anim nyansa wade kabia mo ebeye yama mo amra akwasiboche ani koka kwasia we koka jimi koka omo brother Koka way me kwa me tia koka koka jina odi Kennedy Agyapong atam no na momo e mante afkana na pai ewia mante ahomate to dwene makokadi koka way I was 50 cedi awa manfo odi Kennedy Agyapong ewie ye akosra Dr. Bawumia no mante fidi koka anopa ewia ahomate anaduksio koka metme fidi koka kabishe nyame no nyam koka god Mante na mo sorry aba begina ho am ye gunipa papa ne we animu ase na mo wi aba be ka se afedie ne hunya mo wo yo mo japade huya moa
Why Momo Japade, Kwasiafo, Akronfo, NPP for, and Jimmy for, and Penny for, or more Munian Sanasa, NPP Mutino, Munian Saphobia, or the Baba Kasama NPP. Kwabena Agyapong Net2 TV catch am say NPP ya momuna modia ejumba ko yi mo pawie na nye Ghana for the Baba be a first leading member ma omo no DSM na mo kan na ma wi aba be kan kwase asem Kennedy Agyapong opa NPP party room Sammy okubibusa sa fere Kennedy Agyapong te brofo na dey Kennedy Agyapong obi ko promote won ho mua Kennedy Agyapong yeah, you're too bad. Sabi, you're going to promote it. I want to see Kennedy Agyapong, the Ben, where you nipa mamo. Na ubenya attach. Kennedy Agyapong, the Ben. Ubenya attach a petition mine. The Ben, a petition groma, over green na. Kwaku platform so. Kennedy Agyapong, or call United day. I'll call you and yeah, United Nations. Okoyu na Nadia ni Obeka Nadia ni Obeka ko kan malafaka Kennedy Agyapong okoyu Nadia ni ba ne kwasi ase o Obeka ko kan malafaka yeah motherfucker no Obeka ko kan malafaka na way Sammy oku na way na bi Jimmy na way na mu way Monte Jimmy afiopoku Jimmy na way Monte Amra wa Muhammad Bawumia confident. Amwa Muhammad Sisan Kola or Mudi Kennedy Agyapong. Attend videos. Now or propagate to the Namway. The base for Namway. Mumu for Kweku campaign. Namusu Namundam. Naphobia. Sabi yo. Or Mudi Kennedy Agyapong campaign. Now Kennedy Agyapong supporters are called to Abama MPP for Anna. Or what Jimmy Dodo. Or what Jimmy Dodo. Now Kennedy Agyapong. One joining okay, Kremodi president of Ghana neke Jimmy pa. Neke Ghana for any answer. Na Kennedy Agyapong. Or not see a set of NPP no obi ko promote ono. Kremo be di president. Obi fa no ben. Na di Jimmy. Na one team. Na Kennedy Agyapong and team. Na one team na your friend say omulusu 2024 na onim. O wo na ma lusu 2024. Mo be sia lusu 2028. Obi afamo. Aye. Yes, say ye NPP for and ye job party no. And ye job for good. Now quite be a be faso. Ama sabi your musu mabuna bano. Aya basano ye be faso. Sa papa nya hwe abone nya we. Ani buase ani atem di dia mudi di no. Ye be tia mo soka. Bisa ko she, ye shimi say. Brother na mabo. Enkwasafo no mudi atem nya ko mo bra o. Now one for bra, ube kwa jina ha, ati wafanza onim difo we atem. Kwa safo man kuwa uma mene papa nyina mo bra. Na mu di o defo atem. Ube se to get to so be you defo no. Ube se easy. Kwa safo man kuwa. How Sammy oku. Kwa siampeni. Ya uwe be Kenya sa sama mi etia. Ose avanze sa Kennedy Agyapong na win ya anka Bawumia supporters baba be kano we are kwa siampeni pa when you nyansa when aso wo avanze presidential ambition what Jimmy papa when you nyansa so when you nyansa kasa samu obabeka. Now, yo, I don't blame them. All be Jimmy, no. Some question for who in London. So now we Busiano are Bawumia and come to London. Ever pursue law course for Ghana. London, UK, Omoja law course. UK, lawyers in your Omoja law UK. Question for put to us some year who put the campus somewhere. And she just find a soup, say. Ube bisa Sammy ukuse adentina munim se papa no hia mo mube yusu papa no papa ni ya odefo woye integral member ama NPP party na mo hwanhwa han mo ye nhwa han ma nkwasiafo di natam dene su kwanso ube bisa Sammy ukutimi fancy those questions no dene su kwan na mo to na jandam almost 30 questions are Mufisa Ghana for any Munyansanti. Namoki cancer route. Jimmy, any Munyansa. Namoki cancer Munu, and I'm quite a I'm saying Ghana and Yang idea. Kennedy Agyapong, Nipa, baby, ye Jumano. Ye can make a mental pace cower, Nipa Bajiao. So, Koshi. A bit much and Kwasi, I never back crowd, so I'm quite sure.
Ono ane ba no endu otwe na sabi o wanyare. Na Kennedy Agyapong. Abrabo no ni babo kora ni babo ni ba. Ana meka no. Ni mentri pay. Ani party. Ubedwane. Me catch ubedwane. Na Kennedy Agyapong atwa kwhwe NPP, NDC constituency chairman ba. Washa Johnny Dinako University ewa manone. Na mu fi se wiase nu ani. No sabi o. Ade na hia no. Onye obia. Na utumi suma nkola. Obi obedi Kennedy Agyapong atemia. Okoba omi afie kotia no. Na mu dinatam. Obi obedi Kennedy Agyapong atemia. Bawumia reward say nipa no with position. Na mo jina ho ameye di papa we atam. Na fe na mo be jina ka say Kennedy Agyapong ye mo japade. And papa no wanyo mo wabotre papa. Mia. Like I want to be bet me about me fie. Why? Ya no fi say ya Jimmy. Enimu nyansa. Ya no fi say ya nimu nyansa. Aba be ka say e fe say who believe in NPP philosophy, any ideas in see and our journey. Kana mu tutu message for the ana mutua ana musika de mu skanya lesson. Afena mu betua mo the base no. And it's kind of monument central for you. I feel a bit trouble. I say, yeah, Bemo, more Bokagu, Omupa, Omupa, Campi, Omupa, Madi, Omuntia, Jompe, Nasani Pana and Ra, Omukopia and Kano. Yenina, about 95% MPP for. Yes. About 95% MPP for, and ye catch them. Apostle Jacob Kasembi and your Sabio, Miriam, and on Yadrin. Ye free MPP Muni appear, Yen Sovia. Yen Sro, I mean, friend people, Mr. the big tank, Nipana, copy and Rano, and move to 295 MPP for disgruntled, and ye free MPP. Yes, Obianu about to me about one young force, about a civic responsibility and your force. America hakura mentu abada na Ghana ya bafo so me nkoto aba eya nokura ye MPP for and ye see ye jai ye MPP for ana temdidi ani anim guase a mudi gu Kennedy Agyapong no ye see ye nemu nya adwuma biem sa philosophy any ideology na namudi ya adwuma no se see a modify from it enti ye see ye nemu to nkwanta ya pai. That's it. First na MPP ye nimpanifo atem first na MPP ye bumpanifoɔ first na MPP ye buadefo first na MPP unya nkwasiafo ba emedi ye first empanifo nya defo atem wɔ MPP no omo YouTube ni Facebook me MPP card we MPP say me anyway me MPP card nem naturally omo da phobia we MPP say we MPP omo da we MPP ni say me me say ye nyina ye MPP for say yam think that you kokwa antre wo mo a sa na omde ya lancemanten sa na omde ye Hopeson Adorye mo ana omde ye Kennedy Agyapong enti ya mo hu say we MPP ni say yeah ya mo hu say Kennedy Agyapong no owo dom Kennedy Agyapong owo nipa owo nkrofo owo adefu adinati a me say onbekọ so dia ye nkrofo a omo sabi o omo ni nyina na so papa bia MPP no enough is enough or say nay no ye mo hu say san kwasiade sa won ka Bawumia ho a wonya MPP ni no it must be stopped san kwasiasam no eni kwasa akoso biem Bawumia 2008 ya no ba MPP siasi in 1990 na 1992 Bawumia aba mu 2008 enti ya hwe mane megu MPP na samose mo forso mo ho am make sure say obi a wan kotoni with ID no on ka MPP no dia nkwasiafo mo mfa mo party na mamu nwesa muni munyasa so si obi a mamu nwesa mo de mo ade eba beto sabe o mo de mo ade fini mo kwala ade no eba beto adefie Kennedy Agyapong kam ho ya fa ho ben o ya fa ho ben munim se obeye desia mamo ana mu gya na man kwala din na tem obrabe na political maybe for bo Sammy ku Jimmy obrabe
akola ketwa we yesi afra no sa Bawumia sports lawyer akola ketwa akua hwan yesi afra no akua bibi o say akua den kola ketwa we ye bisane Kennedy Agyapong ho asem o tv to catch say on person be ma Kennedy Agyapong publicity nkwasiafo na ubenya Jennifer Queen therefore Jennifer Queen TV so bruma Jennifer Queen I refer Kennedy Agyapong say Bema na no ya Bema na no ya on person abakwa kana asem ama ne support ama on ne supporters abedi na tem na no ya no the kuma NPP no soja no de ma NPP sabra na no ya no sabra no kuma NPP na Bawumia no eni pase wan mo Bawumia Jimmy no na ma no Owusu ni ti no Jimmy na otumi sere 10 minutes no sa mo Bawumia no o eni pase wan obra papa be na Bawumia bo a oso ono be ya de odesia awa kamam ama adesia fo no atena form obra be na mo fi se mo ni munyansa se obi a ya bet tramu say yansoro ye wo ansara Bawumia ne ba amra ya to aba 1996 ya to aba 2000 ya to aba 1992 na Bawumia no way sa Bawumia one na sefo one ne papa ne mame one ne nuanom omu nyina ya NDC fo one convince one person omu nyina ya NDC fo one convince na one mo person ba trase aba di obi di siani on di onya nipa ama wi aba na me say omu ya nim guasefo kra dodo ena mutumi ba TV so mutumi be gina Ghana fo anim e ka kire say Kennedy Agyapong ya mo moja pade Kennedy Agyapong ya mo property yate nim Kennedy Agyapong yate o ya mo property yate na mra ne be so hi mra no 2028 no e beba the Kennedy Agyapong so betra NPP no mu a ya ma no kosa yan kase sabe o owu a on fa yanko on tram na owom on kan wo so owom ana 2024 mulusu election no me nya so on say NPP at the opposition a obenya contracts na me katre no say ade me see that Sammy awuku Jimmy for we akotena obi show so akatre wiase nyina say Bawumia e win 2023 and got the position bema NPP got the position bema na tamfo samra na me hu say Kennedy Agyapong wo buankrofo we ama mo ba power on be ku obi o Jimmy pani sabe on be yi wahi amwawu so the NDC for eyi e friends Rollins a he mani wu ye no saa na on be ye wo so wonni mo wu ahwena sefo no mu bisa wonni mo wu ahwena abrabo no ani o abrabo no mu bisa no ani amo mo de ene mo ko ba fie pokua pa o be jandam afia pokua no jandam no afia pokua ono sabi o wadwe mu do na we a straight minded person we betie no we na nyansa samba na oka afia pokua political afia pokua nyansa samba na oka nyansa samba na akola we ono oka obeka sabi o asamo akere afense abedwafo nyansa samba political suicide and one tiasiana se Kennedy Agyapong free NPP mo a ebe den enti den ye fa ho ben ai ye tie fa ho ben onu anya politics bia mo a obewu ana Mr. Kwase Kennedy Agyapong kro podie the base for ye ko fa na the political career na say sa de epe na me say asay kra obo wa mo asay NPP for Kennedy Agyapong me say 2028 omo lose election na omo fa ma Bawumia besia ba Umpo Bawumia na no mbesa de na Bawumia nwuya ya fa ma Bawumia wunna ya de Sammy ukubaba ya fa ma kremo forso no omo ne kremo ada ya yankola ya nim di omo ye nim di sabi o plans o mafa me ti Kennedy Agyapong na party we 100 years na nyankopon ma no kwa obetra 100 years omo fa ne ma on be disrespected at all times. Obiani wo buo de mano.
Na sabi NPP fu akai ye wo buo di mo obi akanya o Kennedy Agyapong na kebebu wo. Bawumia we jimi we kura ye bu no. Etel o da so te party we mu. Atuman kola be di watem, asuman kola be gu ani mo ase. Na amra woni Anas enya case, ewo abrochie ha. First time I buy say ye bu atia wo. Kwhwe NPP fu am bo se, wan kasa kura woni tua, wan kasa otchere TV so kan. Aka kire wo se, on be suman kola be di watem, omo wi on be ba po acho. Now to announce so nkrofo we so. O to announce so nkrofo a omumwa de nkrofo a omunin kan ye we so. Na ziga o se wan no, wo ziga ya de Bawumia de wo kan campaign team ho. Negozi, first watch na. E be no aduma, ani so. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.
Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.